nyuma y'uko abategetsi bo ku mugabane w'Uburayi bahuye baganira ku kibazo cy'intambara yo muri Ukraine ejo ku cyumweru bemeranyijwe kongerera ingufu za gisirikare iki gihugu kimaze imyaka 3 gihanganye n'Uburusiya. Iyi nama yahuje aba bategetsi barimo na perezida wa Ukraine bahuriye i Londres mu Bwongereza. Ubufatanye hagati y'ibihugu by'Uburayi mu kibazo cy'intambara ibera muri Ukraine subwa none. Ubu Inganda ebyiri zikomeye ze kuri uyu mugabane zifite ibyicaro mu Bufaransa no mu Budage zirimo gukora intwaro zikomeye ndetse nigerageza ku ntwaro zarangiye gukorwa mu rwego rwo kuyizeza Ukraine ko itari yonyine mu ntambara irwanamo n'Uburusiya. Hari kandi n'ikindi kigo kizwiho ubuhanga mu gukora ibikoresho bya gisirikare kiri muri Sweden nacyo cyatangiye gukorana n'izi nganda. Muri iyi nama yahuje abategetsi b'Uburayi ejo ku cyumweru, umunyamabanga mukuru wa OTAN Mark Rutte yavuze ko bamwe mu bayobozi b'ibihugu bagiranye inama mu mwiherero i Londres mu Bwongereza. Rutte yasobanuye ko bashyizeho gahunda nshya z'uburyo bwo gukoresha amafaranga mu guhashya umwanzi, ariko yanga kugira byinshi atangaza. Ministiri w'intebe w'Ubwongereza yavuze ibintu bine by'ingenzi byumvikanisha ko Ukraine itari yonyine mu rugamba imazemo igihe. First, we will keep the military aid flowing and keep increasing the economic pressure on Russia. Tuzakomeza gutanga ubufasha mu bya gisirikare kandi dukomeze kongera igitutu mu gufata ingamba zirebana n'ubukungu bw'Uburusiya. Ibi bizahereza Ukraine imbaraga. Icya kabiri, twemeranya ko amahoro arambye agomba kwizera ubusugire n'umutekano bya Ukraine kandi Ukraine igomba kujya ku meza y'ibiganiro. Icya gatatu, mu gihe hazabaho amasezerano y'amahoro tuzakomeza kongera ubushobozi bwa Ukraine bwo kwirwanaho kugira ngo turwanye ibitero by'intambara byazabaho mu bihe bizaza. Icya kane, tuzakora ibishoboka byose mu kugira ishyaka ryo kurwanira ko amasezerano y'amahoro agerwaho muri Ukraine. To defend a deal in Ukraine and to guarantee the peace. Ikindi Ministiri w'intebe w'Ubwongereza Starmer yavuze nuko Ubwongereza bwiteguye gufasha Ukraine ndetse yumvikanishije ko Uburayi bwose muri rusange bufite akazi katoroshye. Yanumvikanishije ko kugira ngo amahoro ashyigikirwe ku mugabane w'Uburayi hakenewe n'uruhare rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aha kandi ni naho yatangarije ko amasezerano mashya yo gufasha Ukraine agizwe na miliyari 2 z'amadolari y'Amerika azafasha iki gihugu kugura za misiri n'ibindi bikoresho by'ubwirinzi bwo mu kirere bugera ku 5,000. Ministiri w'ingabo w'Ubwongereza yavuze ko misiri zirimo gukorwa zishobora gukoreshwa ahantu hose, haba ku butaka, mu kirere ndetse no mu mazi. Inama y'aba bategetsi yabaye mu gihe Vladimir Zelensky yaravuye muri Amerika, aho yahuye na perezida wa Amerika Donald Trump akahabonera icyo abantu benshi bafashe nk'akaga kabaye ku muperezida w'ikindi gihugu. Aba bategetsi bombi bashwaniye imbere y'abanyamakuru barimo n'abibitangazamakuru mpuzamahanga. Zelensky yari yarifuje cyane guhura na Trump akamwemeza kudashyigikira perezida Putin w'Uburusiya. Ibyifuzo bye byabaye ikinyuranyo, aho ahubwo perezida Donald Trump na vice perezida we JD Vance bamushinje kuba yaragaragaje agasuzuguro. Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika.